Ebusiafo enekwasie Abin show ena Nana Mac Brown mediaba with TV so maba wabobu ano no menim say why alert ene wo hwe me because Abin show ajibe bia a meko bia ene YouTuber say bia wonim menim say abrochefo ajatum say damo ase say mo agi Abin show atum na Ghana ha de afa bia ye duane a ye di ne dan da ye fie mu no na ye remix no ni asa originality of it because no bibia aye technology bibia konanim internet diane so yebeka say food on fleas and eno na nam aye kanti Abin show ye nuane no ana ye hwe nkrofo method a omude ye titiru ye stars ye personalities omu TV so dane dan nyina nti enekwase de Nana Mac Brown Empress majimedwa na menim Miami nipa me number 1 striker bi enenne ye ba bebo nkomo na ya no aduane aka hoyi na dwumadie Abin show Miami botom ska ya boafo bi adaroma enti na me de mitimi de bro asida enkoma Nestle Ghana Maggie de ne na nete afie mu Ideal Milk de ne papa pa yenja ho yensan ho mfa milk bia na Hulin kitchen adaroma ebegina jade papa dia na Hulin what ya say afa so no wo kitchen papa dia na relax you also nya drink papa enum what ya zinti no merinda ene 1 cedi kokoni bi no we crape unya binom chilled one we bi enumre bi unia na so ni majo kwa Nana Mac Brown minti mfa kwate kwa Metro TV zinti no chic collection na aswage me na impact hair to say ene de agudie na dimu wa o mitinyu kala no masesem kra o madaroma ene etimi de Abin show bro all about Eve na me agudie gu me komi ane ye twa nkrato aba ana ye twa ho aba ye beba no na tese me me number 1 striker the comedy striker ayoba onye bema prim yo wusiafo madame ho aba ai me da so temegwam me ne madam for the number 1 striker Achire Brewer the number 1 striker and kuma wodi ne has akwaba yeah yeah Achire Brewer the number 1 striker edin jabi wo ma nada no edin Achire edin jabi wo ma na ha me obodi ni na ma me Achire ekwanda wo afatu krumo me Achire Brewer alias Atala Otafeja number 1 striker nasa alias Achire tudi the good passport man kan jabi wo so ma shock pa Achire Brewer alias Atala Otafeja number 1 striker ni na me nko amedia Achire Brewer yes why for we sir that's why for pa that's why for me who am ni ajo why for so ma shock we so me shock fans just me kwa wa shock me na that's Abin show so na obe Achire ye ba be no aduane na me bisa me show you wo hwe me hwe pa oh yeah sure oh me hwe wo hwe pa me hwe itu nim se de ye kono na aduane no a oh me nim aduane na sa o ho Achire ene obi hwe ye obi go to oh maami we minim no me dem no na edwuma bako nti metumi aka se metumi ehu bi a onfiti ase ani ade obi bisa se hwan ni Achire Brewer ye kasa Achire Brewer ye nim se wo act but ufri he me ni kan bisa Achire Brewer me infantini me fi Gomua Degu Central Region ufi mi kroma na wo kwa Atamesi krom otam until Atamesi krom is a post office on PO box I signboard of course a PO box na said was the ufri one okay Achire infanti ni pure na say infanti pure me mama ne papa ina afi one town oh sir ntu vaka nko bia yi se kromwa Achire wo hye sini asa wo hye ase sen onya ne fo efie sen na wo hye ase na sama wo bisa me die me se me ka fibra me hye ase a dem say na why ready say
na usa why ready say wo be crocrom because me start here mesu oh ache ye nko like now we started say now abra we abofra na so new year me started acting me started 95 okay e wo kro infa me start na me te Madina nkran ya na mo we group ana say me started with concert party okay Pa George ya ne ti hu fita ya pia ko bi on netete me okay wo bibi man na me bi ko wie wo concert party na mo kin Carol na me de call movie Africa Secret Safo group one on them for be na kan bo mo ye adwuma it started concert party na me de call it is Secret Safo ne ono na me boss on netete producer first and then ye movie be mekai minkai o ache na movie be pa na ye di nim say ache blue ani won say we adwuma ye I see musician na obe here hit song bi ansa no bi hu movie be no bi di ehu movie na wa be hu se menya me bi eno ne atara no tina atara na atara tina be ka odi hu damfo bi na de mi twa atara na nyame ya adom wona me nya me pekifi inti superstar say what does say you man say movies are hold was say no why me and they said me no share baby na adosu kai I check convenient ebi ni dey adosu ebi ni dey damfo bi movies you say na adosu yes me tisi kuma say na ja director Batman so be so me mo de me twitwa ya movies oba akofo de amere meeting hu Sweet Mother ya Ajimambedu dia odi aye me ni Ajimambedu me ya odi my day nsumu ya de yesu makache wo fesu nsumu ya de no so Ajimambedu die ben ka hwe nkyira no bisama ne manyame aye na ya sumu ni onka se nkoduma ne ntosumu da wa nyame be chia Ajimambedu ka sikadwa Tesa we star do. Actually minim say also produce our movie. I'm producing. What produce movie so far say? The other them can 16. What a shock. My catch was a shock fans. Actually bro why movies? Angasa do bottom sky is just a do 16 movies. Sir? I started producing in 2008. Just any necessary is cannabis say. Me watch a mambi. See cannabis because he still produce movies na ska woman. Oh, that's how I do one dance here. Oh, ja Nancy na senema no shaking. You go so nyanya. Oh, that's why I was trying. It said ya walk pan there no. Ache obi share TV so near the day. Minim say wo ma dodo say. No two boys. I won't feel saying because obi be hu say na mami why mami ana so I go say me kra me mu position. Na de hu ya de hu jimbi. Mini ya friend kwala yo ya friend bro yo. Oh mami no like how many years? 26 na 23. 26 na 23. Almost all movies one now baby. Maybe happening the your movie editor. Back at one of the go school. Actually abi shows ni enche na ekoja ade akwakono aduane. Minim se wo aduane a oba be ye amaye di. But before that no abi show ye guest ba guest no ye misa ye trese ye di ye ho nkomo anesa say ye be ma viewer no ehun nipa oye anade woye pacha what you say and before say be call ye duane no aso no mami mi say ade ba ko abasini o ye challenge ba ko ben pa na wa face ya onim say sa challenge we die minya nka me pese me ya actress unyanya wi challenges there me share bebre na dia too many fear edwuma no I am a person make once because me cape na still I say me chukwa echiri sa ene ye nko ho
ma be mi say ube ye style also bi obeka say no foundation nti no mi yesay ana say ebi so ana on register kra but oye bi nti no me fan say indirectly bi o foundation me wa but say what ko because also obi o show so hu ne also by most of the time ne na Kumasi fi we fan say for no actress ne fi Kumasi mostly no ye ya de ye mpese ye beda na DP what you say ye mpese ye beda na DP nti no meaning how we do I think what ofit obey style nyame mba baby gina yi what's why ado ye bi abo society no oh my ye bebre e biti me bro no amete so ndo me nzi no wo tech nzi no wo ana mato afa ho na me feel say ya na me so kakra me nya na mabo me mpa ye gusu ya na mato afa ho okay na chere me wo robi ma o ya me si me dwa me furusuru ma ye ready me shocking group for fucking me si me be me play with say 16 years me ye chubby girl fitting pa na be hu me fu so ube so me okay maka kire o enti enche Ghana for hu no shaking different way kwa asebuwa emi ni ye fie nkomo abi shows ni ene de na be no ama empress ja ene Ghana for ahwe asu emi ade a me pe eduane a me pe na mpesa me no ya okay me pe apapransa eno na ma me kire me yire no ho kire me yie apapransa de apapransa na wo ba be wa abi show yin so apapransa na me ba be wow eye me ma me so aduane pa sa o se nya aduane a obetumi adi no da bia ana so be wa gye se na de me na ebusuafo obeye apapransa di na nyuma na mum ebe to simu a na ma me ho ba me nti na obeye bia ho na apapransa achebuwa ye me ma me kasa nwa ye be ko jade the number 1 striker na side no nya we side no amanfo na de ato me e denti no mfra number 1 striker se me anytime bia me ro a me play no ya na anohye this is aje manfo se ara na mtaye ne den by phone na so phone bi wa utwom number 1 striker ma me we de o strike na de bi ewu ti asa me te o ma so sa na aya me ayo de na me se ma me fa ata ti number 1 striker obi antimi ni bruzo obi antimi da atre bruwa no fabom ano no a abi shows ne we ewutuafo ye kojade ma ye twa en ho aba ye beba no ne egina buka ase na me number 1 striker atre bruwa ne de ahyehye so ye twa en ho aba sisi a brim abi show ye bedi ane emredu say e baba ye aduane no ankasa enne the number 1 striker atre bruwa oso baba ye aprapansa na mpesa atreti ase se me baba bisa no edin a ode baba ma aduane a wo baba be na ansa na no mo amunim dada se me wura kitchen ha na me pese ha na hu behia se wo be fa phone na watwa me ne me guest any ingredients and nyama ade be ya aduane nyina selfie now they are WhatsApp yen ebia na wa ye lucky winner na wa ba ha ene empress abeton say didi enti sabre ya omodia ne twa e picture no wate ase enche ho kra mo amunim dada say omomadi kan twa ne promise o mu say ye be yi nipa num e de aba ha na ye guest no ono apeke winner enti mre na du wei aye guru jollof no me ba betia ho jollof enu nie mo amoba ye no emu nipa num ene yi mu amugu plate mu se ni e baba be pe winner a kire bluwa ene e de e ba be select o intinu me baba tia jollof so twa e photo dia ene o lock e be ba wa he ya a kire so obi di o de ba program me baba tia jollof guru ade oba kitchen ha no me baba tia o intinu before say e be ba wo dia no apepensa no edin a wa de be ma no o ti ase edin a wa de be ma no eno ne ye de beto so afi obehu ana afi no kra be ka number 1 striker no ho wo inti guru die nie ubeyi baako na yaye ye yi na ma inti no ene se de ye no da no
I mean, come for an interest. Wow, so to me, don't suffer. Be back on a Nipacrania winner. Your mobile number no 0244 88 58 38. Yeah, and me baba tian dum. Me baba tian your love no. Wow, what number na so number ni a wo na wo winner. Show is so kitchen ha. Obeba wate na me impress live. I be try selfie. Wo number no me sister bio. 0244 88 58 38. O number na de. Sa into me baba tian your love winner. We will holla your befro what Ajebruwa afei na wo be take over our kitchen ha what is there the number 1 striker ane na enne wo si abe ya preference na preference na ebe ye no de ye be di kan bobo anema no so before se be bobo anema no so sorry ye be di kan bisa botanical name wo di free buy ene dia na say obi yem jollof no pe o method na o de be no dia say ne mame atre brewer the number 1 striker jollof sawala say mame atre brewer number 1 striker a preference say jollof na preference say na kala ba kwa anyway the atre a preference and the botanical name they say Abrapansa me mama na kire me. Okay. This mama a kire me say dey see abrapansa dey. Okay. And there me mama din na me beto so. Me mama o dey aba Isanwa, Lydia aba Isanwa donko. Inti so me yi Isanwa no na me dey ato so. Inti eye Isanwa apapansa special. Isanwa apapansa special. By Achire brewer the number 1 striker. All right. Isanwa. Edin dia ya sim so bi why? Isanwa aprapansa special. Good. Abusuafo fa pen no paper. Wes just said yes aye niam no tentem no. I think say ne no ano e be na simple amount. Achire brewer mrenti no waye na benkwan meboa. E na we so ye de ebro ayache. Ayanyam ebro sam ebro achi anu yanyama ewo market ya to be good and na me hu obi so represent why koto na for friend car so we be cow because nensa no and na we dey achi we emman so a dey awu ne bi ne ebubu ama ne dry one no bi mu ago pa no ne wabubu and I will see it. A meko fresh, ayanyam green one. Green meko ayanyam. And I will say a powder pepper. Me who see a chicha jelly so it's number 2 dear a red beans. Okay, and the preparation woman is simple am I. A bank coin there the normal year they are bank coin. They said they see a bank coin sa ya no. Okay, the number woman. Nam wom we na bi de ebubu na bi ene ebubu egu na de cotton nso enne aye okay na ye de salmon apropro enam egu ma so tinyen kwa abenkwan afi na okoto dwanam anase ube abenkwan akra say u de dwanam ya no wase so bi obeka bi a de koto dwa anase se but abenkwan a tese odi ayi amane dry one aye ne bi a wabubu salmon kakra bi awom abusuafo achebu wa ache ne nema wie die na say ye be hohoro ye nsa ne de aduane no anan den abehye so so hima ba me so di mani mai na ya over mama and the number 1 striker whoa what the baby and that they me be mark you once and there we are me na me di no friend that's it no tissue me be mark tissue bi wa ha do yeah na no se me over me di amba
Okay. Bantu. Oh, me that's been on. Actually, me a guy. Yeah, I'm buying. Me a guy. I was for ya de Bashesha Swano no. Honorable Achille Brewer, the #1 striker. Actually, me so Janmo. So maybe I do the Bashesha Swano. I'm on you. The fire. No, my mouth chance. Oh. Everything is ready here. I have something to crack. Yeah, who my paper be I'm answered the Ichirania. Just actually. Ya who up power, Ano. A would be an no near manana. Wow, by near jam, my dear to be an. Ready. Nagay away and sans any eye. But what I say. Timasoja no crack. I tell you, no, now, na upe way. And now, yeah, I'm a friend of Quangrano. This sound quite. The sound quite me to way shot. Way so. My dear friend of Quangra. Nothing. You make would the way say because chance in never, what dear, the open a mayor. You best start your preference on an Papa and start. I been quine. You best shall see a ben quine, mammy more. A ben quine and that. Eddie kind to me, just see and can perceive she from. I said, mammy, so much. Yes, yeah. I see her. Ube to me at all. Running in a action. That's it. Until the big kind of a preparation, I don't quite know the echo just so. I don't quite know to get to me if you want out to San Cata. Oh, she a very chance. I'm a penny she I'm saying, I am a late period and see me a lights. Me boost, you know. I ain't sure say will be wabruchi. A colabia with your near way when you quite fancy a banquet. Bonatofa banquet, you know. Okay. I mean, quite a sape. Maybe young fancy, Yanam tap a great kind of frat. I be panel now, may mummy penquay pipa. Okay. Now may money be fine. Into me, Yama Benny, and your number, wow, person would be. Put me the yes, no, I said, wow, Benona, was on us nowadays. Utumantus, what did a numb out the bayano. Now, the fresh mako. Now, Oban to say the oil light soup, no, so much and near my over tomatoes in the idea. As I know, we are showing our beneguso. We are now animal tomatoes, a woman. I've been quite nambia open now. Into your nose, no, say nipa no yam nabe, and I said the idea that they would say how be yabe no ye now chin and nam no. A year amania, no or the abe or sonia benugumo. That's why I am quite simple, because or the baby will be better from later and I and for all right. Into no, ye didn't quite just see then I and nam. Sani anoma mdinka sani jene na anoma miansa. Okay. Me a preference sani media na pese jene no. E di dem nti manyam bia me dia ye media na ewie. Kwani nyina ewie. Aha. Na we ka preference na me twitwa jene no foforo na me dia egu na adede mu ama me. Okay. Me nya tre anka. This say when you have been quite new, the answer and almost done. Yes, simple cry. Be me fresh me yam. Now it's not the fresh milk because why inquire no your my inquire na wie o. Once my son in sugar me pese
what's a fresh milk green one and a nti sɛ wosan wei na abɛn dada wosan de wei na ɛyɛ na ehuru fa so anade nneɛma no gu mu a wodi a wote sɛ okay. Okay. No. Oh yeah. afei mehia me nam Sorry. Tinema ni nyinaa bɛkɔ mu ansa na ehu ne nyinaa bɛkɔ but wei no meja enam na kakra na me de ayɛ me garnishing. Oh, okay. Kakra. Na me ka say o de we no ye dada nti na ho nya so be sa de ama. Me de bi egu mu dada. On say enkwan na ben nti nam na yɛ peche. Nti sɛ wuja bi na o de gu mu na on say nam nso sɛ e more than kakra na o mu a taste no you. Okay. Yi na me ja to mu na do. Oh, wow. Eso ne opanyin be kola so video. Won sa wo ba me na me de mi jare. Anu mama. E dia me se me mpe. Wo se wo so wo de. Wo fa tu mma me. Se mpa ho pepa ho ma me. Dia. Afek bi me beans na no ma me. Me sa ni beans. What's it? Me beans. Atebua. Yes. Me say da be na usini foforo be ba bon. O me sini de se bebre aba. Bebre aba abonten. Wa fom kwan no ne. Jaka creepy pe me de be garnishing. Okay. Me ana me garnishing no yam ba na me duane ne ya kono. So infant ya. Ah, so na me sa pe magi ma me too. All right. But tell me more dear because your shrimp, golden beef, your Ele me no me me do. Ma me we ba ko na ma me we ba ko ya na ne me mix me. Me de tablet ne mix with. Mo ni e mo nko ne de na me pe mo nko na kasa na. Mo nko ni. Okay. Maggi more onko. Na ese si ano ne ma na odi gu no. O te say o be say garnishing. Odi because of the nsuo gu mu nti na ese be no no. Ta sa why o ye jollof na de nsuo egu mu na sa sa de ne ma na kakra. Esa aka ho. Ai also uma en chine trim. Na unya da foforo so you see. Magiri ebi gina mo. Ebi o. Hey. Madodo na ekuhura mu. Nti nkwan we na wawie na djuma. Da bi enwie ye. Sa we no untumi emfa we ne ngum na wo nka na sa apraku de. Nkwan be gugu ekire sa de wo ka benku na na wo de be dandan ko si se bebe. Wow. Nti say di no. Ene ma ni na ko no afa ni ye ba be ka. Jene na be. Jene na be. Okay. Abusu afo atrebu wa diane no. Eye simple. Eye normal benkwan. Ai ya wo abe asone so. We eye amane crying. Amane. Inti na nya afa na be steam na bia yi. Inti say open ntam no say what me obenu amane no kwa afra be na wasone so. Na wanya mo meko. Say no amane ne nam a pesa wo ye no. Na abedi nkan de abo ase ache. Enam no ho ni je nenu to ma to sin ya de. But never say ompe amane no. I ompe mojanam. Se bia so. Apapansa de anka enam a wo ne ne ko. Me de me ma me kire me no. Enam a se ne ntwi nam no ne akokɔ nam na so dabi. Enam a wo no ene ne ko. Bibia ya bobosu yi ne ma ya bobosu ya komo awie no. Ya beba ne ma miensa akai so. Eye meko. Ane kotono ne ebru meko ne de me be si ho ansa because we no said the tie na me penesa open sa and now on say me de meko fresh ani je nne okay esa egu mu okay se be ya ne sent no meti ne ye nti me pese me se me de kotono esa agum na sa meko no ne je ne na me de egum hofo na eno nso ewu a nti se say kotono hu be bia kotono na be represent ono edru ne so e ma ke register edru so okay ti kotono nyina be ko
bɛyɛ 2 minutes bi na masan eyiyi. Okay. Tiyan kata so ne wu fa so quick go. Ene say o se me bi ija no ma. Right. Ache wadu ani be de. Me dia pepensa ache. Me kata so. Me dia pepensa ache pa. Kɔtɔ no nso ɛho adwuma. Sɛ wɔanhwɛ ne yie a wode bɛyɛ abɛnkwa abɛwie na nkwa na etuntum because adeɛ bi hyɛ kɔtɔ no mu a ɛyɛ tum. Nti webubu kɔtɔ ne nsa ne nasefo na ewie no. Ne bo ha sei no adeɛ bi tare hɔ. Wo wae saa de ne fi wa no webu ne nan ne baako na de ahyɛ kɔtɔ ne mfim sɛ bɛyɛ a ehuru fa so a tuntum no empie wɔ nkwan ne ma nkwan ne nyɛ tuntum saa okay saa kɔtɔ we mu no o system no saa no dey treat no but nketewa ne bi na yɛde yɛde no ase wɔ oh okay de bɛ yi fa mbo na mama me okay me fa we na all right sweetheart any we dey engineering kanfo no so me amekanfo me ho obekanfo ho all right wo dey nye dia ne no wie so dey wa na ye but dey obedie na betime di ho adanse won tase aze eno ano no esa noa apapansa special by Achre Brewer Otafu Jaloma one striker atara ori oje no atara nyayo me dey atem fichire good ensayo sa ma ko na anwe ne so wa sa na oyi me ba betia wi na no ho ba betia so ba sa o ase ne na bia anwe ne se asa good me kata so ma ho me fa de so ma there be said the action me nya bibi kakra to so about we no to so kra na hit no e be gina mu ana ana so amane si ho sa okay ache eduha benkuta mema benkuta ma ba mama nse ho kaka mama mpampa kaka number 1 striker empress ya no na no mema de enyonya abotre masama cubes wa enyu dada empress na na shia no sabe ni awutumi tiji a cubes no before say obeya won de juma no nte nwanwa mensa me penso pa ni o drink help papa ni omo san wo ba ko bi wo ho ne kokko bi no ene menya kura no mewu we so say one Ghana one city ada auto na burger na auto no crate nti no calculate me ana madwen ko so sa one city one Ghana pe na me tono crate nsi ho bia me soma certain season na mama akoto no mo da be chef me to crate me num ye me dente ni 3 days kwani na besa ya che oh me pe yeah mama ntwe kakra na na never face it cheers actually cheers enna huhunu nya me pe me the cubes agu mama afi now we fakwe chire kakra me do dey no see her mountain yeah now wafa now the bankuta is here I had the tree bibia ho twen bacho lojan kakra ma ni lojan melon na we na baby esi na ya na me okay pa okay on fancy na mpatra pe mo ade nyen no kakra no na me yi no we me nakpin no we bona pin na show botom no ja walo jana ma melon ko so when lo jana e be didem melon nyen ka papa nsa didem e be ye dwese lo no kra melon
Wow. Wow. I can't say benku now. Yeah. The number one striker. Some more ding. Some more ding. Yeah. Wow. Professor, aduane bi a yenta nye ofie bat benya enemrem no enenkwala no ye aba yenta nye ofie mefa kwa no omo ni mi ye kra bebre but se enen ne opportunity obi wo hon ma wasua ye wo show you so amam kwan ne who can say na de nkwan no egu hu te said ya wo ka benku a wo de nsuo gu hu right ne we ne form ne te say wo ne formula ne te say wo ka benku ana se ko contain ana se ko na wo sense nsuo ne gu na wo sense gu mamija kakra ma ojo yeah buaso kakra mama na hitim kana mama plate no and the pound wow okay number one striker you no yeah ache yes ya be ma no sima be say obey 5 minutes bi on say in loan bi wana said ye na ye okay wow sabre dey you be try en aba because so see aka be 5 minutes 5 minutes na abene eno answer obekeka fra na is settle na that's all inti ye try en aba ye be ba no na akire ebe ye dessert or the ideal milk ebe ye dessert or a delicious challenge ama ya hwe what ya see brim abusuafo me kai obio abin show and a wo hwe jisu wo fie ma me say ye bedi what ya see aduane na abin enche na ye bedi aha but baby I do a delicious challenge no some am hwe said yes your display ideal milk ya Ghana's favorite milk what ya see where's your display na ye de beka fruits aye dessert no na to say why I let wo be sua bibi for so ende me pesa me chia wade bi say enam say ideal milk ya pomude ho hia omunti no say no maye omu the number agu ideal milk bia obeto tin bia obeto no number bi go ho wo de hwencha o say flash men friend until flash keke na wo be flash number 0288 800-400 actually number na go ho kra milk na bon segu frɛ na yam kyerɛ onema abetum de ideal milk aye na yam health tips so enye dey enkan o simple me se men frɛ flash until inti frɛ ma wapomu de hu enhia why pa chow inti no baby adri de ye baba be ye dessert ye number one striker chebuwa ewa ha ye free ano Isanwa apropransa ho special ho ye drew her atre edan na odi ideal milk ye nim no free titi Ghana for your milk dutwam your number one milk then na odi be ye ama obi ti free a wasua say oh sebenye million kwa no say me de gumu no nyina Nestle de metumi de bibia fruit bi aka ho what I say I dessert enti wo dessert ye be di kan to ni din ye beto ni din say me dessert no edin a eda so ye number one striker dessert
Number 1 striker dessert. O dia preference na to maame. Ana me de to me ana. Dessert no. Asa ma wo me first born na me de to me. O maame na hai wa wo second na de ne to ho. Sa na de na kwakoye. Mate number 1 striker dessert ya ye baba be ye. Me hu sa nema wa ha kakra bi. Eye de ne de na wo de ye. Popo. Me de popo. De abre. I am real fine. Who cues wa ha. And I want to mean yet dessert you wa ha no mabra. I do mo kana. Na nka ho kra wo dia nkoyi. Enkoyi a. So gan de nko ana say I do mo kana nka ho a. Enye ye. Into we dey simple meboa. Ye be blend it. Na me bie so ama. Me bie we so ama. Dia ka de wa na we yo wo hima ba. So be hwie wu. Mami so. Yes. Bibi aso ye clean. Tenu gumu. We no emu ode dada. Se hu nya sa te na wo kofa sugar bi dia be wo no ne na se fo na no ane we. Na milk no so mu e taste wo. Yes. Se no ane se me de milk na aka. Milk na ba ko be so ama me fa ba ko nka bi o. Number 1 strike. Me num ya me dom. Me num ya me de pa nti me se me ya na the local method na ma. Mama. No. Wow. When we are dampa. Me num now so krom na nyora. Me fi central region go mo adego. Lego. Wo fi apama na o to so ade ko. Oh, okay. E wo kwan no wa. Wo se mu ho to kro ho ba ebe. Oh, okay. Nti dia aka na me kata so. All right. Na fi. So ma me so me fi e blender na so we so. Oh, it's simple. And no answer what chim no. Ba ko. Simple. Na obi wo ho a o kwan ofa so the blending ne there. Nti wa wo ya said be obenya results. Oh, me yeah, me. O dia o ma ne nyina afi. Na ne nyina fe ko. Na we da chef ni tu pa. I said ya cake na wo bia. You are there. And I just have a pa. Man fe ka fa. Wow. Okay. Mo anyway we dey miss mama o. We are the big woman that 19. Wow, we are not feeling yamfa jumedi no. And to you say baby e da no. Dey da no to e frito. You we na me tro baby e da. Oh. Wow. Emi no na acha nsisi mi o. Acha me nsisi me. Nsisi o. Nsisi me. Na de aka o. Sai pepe. No me de si nche ansa na echiri. Okay, mate. Don't fancy nchema. Ya no ba ko be fa no mpe. Ba ko be fa no. Okay. Am fancy nchema wa. Eno ano no. Eno ani. Good. Ebusafo ofa adrusu idie me bedidi ane but ansa na aduane no ebeto me yam no me pese me ne me nua ba akire me surprise o so wo da bia wo shock grofo surprise grofo and na me so me be surprise o ye de ye timu nya de o me ni me producer me director me crew ye timu nya de ba ko say wo a chede kama to say any aba wow achebuwa we me producer me director a free Nestle nyama t-shirts menda me ma opera nti say what of menda na we dey open another we open another nti no nyama we aya nyama e dey da wase say ye to nsa frɛ wo no wo so aba na wabɛkyerɛ Ghana for say ya nkasa ya preference a ye ya na nsanya aduane a young people ne ye pɛ wabɛkyerɛ bi mu kura nim ye obi so nim ye a wakyerɛ no star for fro
nti ye de da wase se obaye na ansa na abekọ no aniema yi memfa nhyɛ nsɛm na hu sɛ me de ama so mu fama me so fama me ansa na abekọ na kyerɛ me mana yɛ simple ama me pese wo hwɛ me camera we mu hwɛ camera we mu election year mu na ye we me pa cho pi me pa no di sam sima ba ko bi e de amagana from pese Ghana for so te o peace campaign Masam kakra me kan say election time edu ya fi we ya mo me wo party me wo party bi no e ka me nkonkra na nko bi kire obi dia owo dia be ko bia na se ko ni phone we ko benkum yemfa akomakro emfa nso na yemfa yempa bon tai ni pako a obewi ni nechi na asomdwe mra na asomdwe ba eba ma wo eba ma me nso kakra me kan Ghana ehi asomdwe pa Purify. Yes. Adre yedase. so that's Enema wa head dosu. Mo kona de ye apempensa bi wom. Akokode wom. Tablet na nkasa bi wom, mix bi wom. Milo nido chese. Mintumi nkeka. Ideal na. Oso ade akire bibi no. Ni nyina bi wom. Nti akire meja akwan. that's Ewo ha ya. Mintumi entertain ubi o. Chese baby edun de. Somu ye achebua. Sa when ye ni two nti ubeje one. Na mituma fa one. Na kwa abeva so abeva we bobo fa shall ma menyin si ana Debi nya wote me show strategy di som say bra. Fa show nchemu wa ha. Fa show nchemu. Fa show mo mo dia fa show ha. modu O nya wote wetim dia for. That's right, simple. Nya na akọ no. Acha odi besi wo. O men fancy wo kwa no no. me ko Acha buwa menyi obi o. I said the favorite too. Somebody. Ni nya me ko. Tasty. Mi so me wa be tasty media. Onya me dada no no na mo. No no ko wa fe. Ni nya me ko wa se. Ye be share Kumasi location. ora egugu form Acha da ya mani nyi ho. So enjem. Acha preferensan men delay wa ha. Na wo jabi. Wo de ni nyina aye ya. Ka benya bia di wo jabi. Ka na de na kwa kwa ye. When ba ya fa we no ma me wa we dey print a face home. Je. Ani nya me ko. Ye be share location why? try wo gate na no why Bye bye. me try wo gate Encho ni hwechi. Hwechi. Aha. Abusuafo, abin show sunie. Mi bedi. What at say? Se wo be kire dia no anu nkire se wo on right se wo betumi adibi. Ba bia do no ye me dia me nam dictate ye. Bibia ye me dia. Ana ya na nye se metri mu odin. But also me di kan di na me di hu adanse. Ono obedi obeka se de na ese obedi hu adan. Me di na me ka dia na ewom. Sa na de na kwa ye. Mama me ni abebre so sesi a sa na ye. Nten kakra bia. Ama nene je bubu no. One quarter for the start. Idris say na ayefe na ayeda ya preference by Achebuwa. Ooh. Aduane na de. Yentanye. We kwa me hu de abatumi aso ni pattern. Emodu. Sometimes I say to me, I hear me and say, I don't know who will fear.
Enya sa wako bi engagement nko abo se odi. Ki oni mo ko de la go si asan the line no hu apapa nsa da bi. Ama na nya part time food. O se Jani de mu jani mezini na. Abusan fawunim. Odia anmanje bia so ajebo. Na ene man kwa obi kura ni page na ha page ni bia di no. Edoso. Ada na mde me gas aba no aye aduana me di na. Ebi mo aye wado hasa. Me gidie se wa wo fie nzo ani abrepa ene me wi wo hi papa. Asrebu wa aduane. Muni bibi. Ya beda akbo afo ase. Nam de dwumade na ba wiye. Na matumi anya kwan adidi. Me boko to him say ti anyam point. Tu dia me hold on. Mami fast da Emma Nestle Ghana. Maggie ai obabia jade o se Maggie yeden. Etimi represent o se Maggie. Account udwa abedi on da bia isan say emaduane de no eye sonko kra. Me dia seda ebema Ghana's favorite milk, Ideal Milk say. Na da Ramadan de nyina etimi sua dessert. Ewo ye fie mu enta anye but sabre no Ghana fo ayeden asomu o ma jabi nso atomu a ye dessert wo ye fie mu nansen. Me say mre kra me wa papa me nim say waka from beginning na say nana o wa fe na tade ye fe ai if chic collection chic Instagram chic collection Facebook ube hu no na o hwe no ankasa so a fili no be hu no East Legon omu ben Chinese restaurant na wa American House no omu ben no won nchen wo pe na omu na pam matade me trinwi a egu me ti so wig ya me kama every Impact Salon Impact wo su omu ben Lara Mat Photo Club kwana so adu Lara Mat ne bonkum ube hu Impact me kitchen fefe Hulin kitchen Hulin makase emfa ho no space omu beba besusu no mama kitchen na wa hu se ese na efatao ai bo no so yeden e wo fom pa me ma me kasanwa me komodi efi all about Eve and then one who na beats na ede bibia ma hu who we are you feel say you Africans all about Eve what dome run about so dome and me show you so wa hu se me twene kakra Merenda na one Ghana city uku akokoni bi abenya Merenda no chilled one come on now they are relaxed and nebusu for social media ntino obi post picture na say ye twa picture ye pe omo betwa chima behind them anyway hu nti chima ba akokora enu nti hwehwe photo store akira kwan photo store mall aka mall omo je ho afa owura mu no a omo na all left so ye no ma na egro ha be show iso nti na nanse wo hwe ukọ be show ye the social media platform the pictures na nyina omo na etwa papa me pa choma no ato ye be shia na o twere sene kosi ada bia obehume na nama Mike Brown me dia be show be bro life so wa de che bia fa my we social media platform ni nyina so na ye be fa afa so kai so be send you selfie na o try no ama ye WhatsApp na number na edi kan bo boy no 0244885838 una ye winner no ye producer na me producer be frɛ na ya to ye sa frɛ wa emrepam no
ba betian rice jollof rice winner na so abana ne mi aba bedidi na wa tasty maggi what you say dey si atire aduane mu a ma yekatra so ye de kama mawie me ba bedidi me di we be guso later me no be deal nya but 1 2 3 4 5 Achebu anyame hira me dessert ne kama na o chese na ye be hia makram brim